Wow. BAG. Selamat jalan Kuantan Singingi. Jalur Kuantan.
Arena Dayung. Kira jauh. Lewat ke Kiliran jauh. Kiliran Jawa. Baru jalan lama, jalan baru lama. Sungai Indragiri guys. Yuhu. Indragiri. Sungai besar. Lebar, tempat pacu jalur. Lubuk Jambi guys, Lubuk Jambi. Sampai kita guys, Lubuk Jambi. Jambi guys.
Jambi ini guys. Ya guys, agar-agar guys. Jangan lewat Lubuk Jambi guys. Kita menuju perbatasan Riau Sumbar guys. Jalan Kiliran jauh. Single reading guys, single reading. Semakin di depan guys. Jalan bergelombang. Banyak jalan bergelombang guys. Hati-hati guys. Ban kita kecil guys. Bergelombang lagi guys. Jalan lintas ini guys. Riau Sumbar guys. Hutan guys, agak rimba guys.
batas Riau Sumbar kita guys. Hati-hati banyak harimau guys. Ada lubang guys. Giliran jauh 38 kilo, air terjun 1,5 kilo. Air terjun. Air yang mancur. Hampir sama dengan air terjun. 1,5 kilo. RPM tinggi, getarannya sangat kuat guys, sangat bergetar guys. Gelombang guys, bahaya guys. Sekolah udah deh, nggak masuk Sumbar deh. Kede onga puncak sama lagi puncak, mulai puncak. Meter pos pelayanan. Ada perumahan warga guys, pos pelayanan Natal 2021. Manakah tugu perbatasannya? Pohon karet, pohon padan. Bauncik kuda. Bauncik kuda.
sapa menyapa sesama rider. Sip. Masih pagi guys, setengah tujuan guys. Tadi kita gerak jam 6 kan guys, dari Talua Kuantan guys. Pendakian guys, si Om guys, penyapaan guys. Dah. Nah, itu lah bau dah guys. Nah, tadi bauan guys. Kalau masuk anu bau sembar guys. Betul lah guys. Sama kiloknya guys. Hampir gigi itu guys, legend guys. Single touring guys, alias single reading guys. Sudah minyaknya guys, mencagui dia guys. Mencagut-cagut dia guys. Rumahnya runtuh guys, reruntuhan guys. Kayaknya sepertinya kecelakaan guys, ditabrak kendaraan sepertinya guys. Ini juga runtuh guys, diruntuhkan apa runtuh itu guys, reruntuhan guys. Nanti kalau ada bengkel kita pasang plat nomornya guys, biar bagus guys dan aman guys. Mana perbatasannya guys? Masih belum muncul guys. Oh, perlubangan guys. Stangnya agak berat ke kiri guys, kurang pas dia memasangnya guys. Nanti kita belikan stang orinya guys, 500 itu guys.
sudah 1 jam guys. Tidak ada tanda-tanda perbatasan guys, belum kelihatan guys.